بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم جلبة الدبة باوي يتودي الله تبارك وتعالى جلين لا دمكم محمد صلى الله عليه وسلم woni ɗo dumunde jotunde mi wawali natude capacité ga sabu occupation ji ha Allah waɗi mi hewti ka meɗen Conakry jam moƴƴere hande min yomi naatu mi salmina jama on ka lawol kisal ɗo mi salmina jama on fou ha hewta e hajja ñippi en e modi Alpha Maro en modi Mouhammad Aliou en auditeur ɓe ɓen fof karamakoɓe ɓen fof oustas Abdallah Bixel en e wawɓe wona mabɓe mi salmini on fof moɗon si feƴƴi ɗon hara yewten ko raɓɓiɗi fi affaire o qiyamul layli ɗum ko ngo naafilo jemma hiɗen andi no woodi ko ɓeynata tarawih no woodi ko ɓeynata tahajjud haray tarawih oɗo naafilo tahajjud ɗi ɗiɗi noon ko naafilo ko sendidiri ɗi kanji ɗiɗi tarawih on ko naafugol adi on tigi waloyade o ɗano ko ɗum ɗo wiyete tarawih on tigi naafa adi o waloyade o ɗano tarawih on kadi hino mari golle goo on ɗum woni ɗen golle on tigi naafa e seeɗa o fowto o naafa seeɗa o fowto o naafa seeɗa o fowto ha ka o ronki wo o waɗa chafe e witiri makko on o ferma e dambugal ngal fi julde nden ɗum ɗo wiyete ko wiyete kon tarawih naafilo ngon adi on tigi o waloyade ko hasi kon ɗum hino waɗa ɓawo nde on tigi juuli geeƴe makko ɗen o naafa ɗon ha ka o ronki wo si o yaha o waalo amma ko wiyete tahajjudu kon koko on tigi waali ɗani o fini o naafi o waalo o ɗano o fina o naafa ko ɗum ɗo wiyete tahajjud haray ko julde jemma kono ko nde tawayde on tigi ɗanike o fini si o juuli ɗum ɗo wiyete oɗo tahajjud joni noon ɗum ɗo fof hino joli e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arno e sa'i goo rasulu sallallahu alayhi wa sallam ɓe arno ɓe naafini sahaba ɓen ɓe yiltiti nde ñande kadi ɓe naafini sahaba ɓen nde ñande ɓe ronki yaltude sahabaɓe ɓen e woni ka juulirde ɗon habbi ɗon ha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam senoyi e subaka ɓe wi mi yi ko waɗɗon kon jemma ɗulle ko argol ka juulirde jooɗo habbo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fiyoɓe naafimɓe nelaɗo maki mi amu kontingol naafilo ngon fi wota Allah farlu e dow moɗon naafilo ngon hara on townoyta nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam non maki man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi kala neɗɗo immiɗo o naafi e oɗo suumaye wondude e gonɗinal e tamaw yoɓoyede yawmal qiyama o yaafante dunubaji makko kala ko o waɗi kon immorde e ko feƴƴi joni noon si ɗum feƴƴi hiɗen andi oɗo ko wiyete qiyamul layli hino arde ɗum ko naafilo jemma ngon fii ɗaɓɓitugol oɗo jemma laylatul qadre mo allahu subhanahu wa taala wi ko hayrum min alfi shahrin yani laylatul qadri on no ɓuri moƴƴude e duuɓi 90 e duuɓi 3 e lebbi ka Allah rewa hara laylatul qadri tawaka nder ton oɗo laylatul qadri goto si on tigi hawrodiri e makko mo ɓuri baraji ɗum ɗo fof eɗen andi ɗum ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino jikkinino ɗaɓɓitirgol laylatul qadri noneji ɗiɗi naafugol ngol jemma kañumma e ufinagol ka juulirde e nder balɗe sappo sakkitore ɗen en aroyay e 6 yewtugol fi ñawore ufinagol ngol no gasa hande jemma no gasa janggo si Allah jaɓi ɗo komi yewta ko fi naafilo ngon tun joni noon naafilo ngon kadi ko e leer hombo woni ko naafilo ngon duwa fuɗɗagol ko ari kon ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka haditheje nene Aisha radiyallahu anha ɓe wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde hino fuɗɗotono naafilo ngon adi feccere jemma nden seeɗa wondeji goo hiɓe fuɗɗotono naafilo ngon ka jemma on fecci e hakkunde ɗon wondeji goo hiɓe fuɗɗotono naafilo ngon ɓawonde jemma on puusi seeɗa donc ɗum ɗo fof hino tabiti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nene Aisha radiallahu anha hino filli ɗum ɗon ko oɗo sa'i woni ko naafilo ngon fuɗɗotono
e riwayaji go immorde nene Aisha radiyallahu anha naafilo ngon hiɓe fuɗɗotonongo tumanti gerto ƴoggi jemma on tuma nelaɗo sa sallama immo ɗon fuɗɗo naafilo ngon joni noon ko wano darɗe jel woni ko hana naafede normalement ko ari kon e nene Aisha radiyallahu anha nelaɗo naafali ɓuri darɗe jeetati e gurdam maɓɓe ɗan e naafiloji ɗin fop ko ɓe naafi kon ko darɗe jeetati ɓe watta ɗon chafe witiri riwayaji goo hino ari tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino juulude naafilo maɓɓe gon ha ɓe gayna ɓe watta chafe witiri ɓe juulora ɗon sunna fajiri on bimana ɗeya darɗe ɗiɗi juuleteɗe si feññinama ɓe juulaɗe ɗon kadi en même temps si ɓe juuloya fajiri on riwayaji goo hino ari wondema nelaɗo ko darɗe jeetati ɗen ɓe naafayno ha ɓe gayna ɓe watta e darɗe tatije ɗen ɗa ɗum ko chafe witiri on riwayaji goo hino ari e ɗum ɗon kadi ɗum ɗo fof hino tabite nene Aisha radiyallahu anha e noneji naafilo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni noon ɗum ɗon ko darɗe jeetati watta chafe witiri on wona sappo e goo joni noon darɗe kañum kadi juulugol darɗe sappo e goo hino tabite seydina Umar bunil Khattabi radiyallahu anhu ɗum no filla e maɓɓe darɗe nogay e tati kadi hino filla e seydina Umar bunil Khattabi radiyallahu anhu darɗe capanɗe tati e jeegoo darɗe capanɗe tati e jeegoo ɗum ɗon kadi no filla e seydina Umar bun Abdul Aziz idan ɗi noneji ɗo ɗi fof majji hino woodi darɗe sappo e goo ɗum ko jeetatije ɗen ɗa watta chafe witiri kañumma e darɗe sappo e tati ɗum ko salminagoji jowi watta chafe witiri on e kañumma e darɗe nogay e tati ɗum ko salminagoji sappo watta chafe witiri on wano Saudi nafirta noon kañumma e darɗe capanɗe tati e jeegoo ko filla e seydina Umar bin Abdul Aziz kono ko Saudi kamɓe ɓe nafirta kon ko darɗe nogay ɗum ko salminagoji sappo wano wano Abu Hanifata Nu'man bin Thabit al-Kufi fiqhu makko on hino janti ɗum ko noon woniri kadi imam Malik bin Anas radiyallahu anhu fiqhu makko on no janti ɗum ko noon woniri kadi imam Ahmad bin Hanbal fiqhu makko on hino janti ɗum ɗo ko noon woniri kadi Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani fiqhu makko on no janti ɗum ko noon woniri kadi Zufar fiqhu makko on no janti ɗum idan karamukoɓe ɓurɓe ɗuɗude no yaari ɗon wondema oɗo darɗe nogay hino juulire samahatu cheikh Abdoulaziz ibn Abdullah ibn Baz hino tabintini ɗum cheikh Mouhammad bin Salih al-Uthaymin haula min al-muasirin ɓeɗo ko wuridaɓe cheikh Uthaymin e cheikh Abdoulaziz ibn Baz ɓeɗo fof kadi hino tabintini ɗum ɗon haray Saudi kamɓe ko ɗum ɗon ɓe ɓurata nafirgol ɗum ko darɗe nogay ɗen salminagoji sappo joni noon an kade ka on tigui wawata nafude ɗum ɗo fof haray ko yo naafir honno o naafirta yo naafir embere ko o wawi kon haysi ko darɗe jeetati ɗen o naafi ella ala e mum wano nene Aisha radiyallahu anha ɓe maki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no naafayno nayyi ɓe fowto ɓe naafa kadi nayyi ɓe fowto ɓe watta chafe witiri oɗo noon hadith yimɓe goo no mari ɗo erreur jano hiɓe mari ɗo faljere ko ɓe woni e wadde ko honno woni nden faljere nde ɓe woni e wadde ba tun nene Aisha maki yo ɓe waɗu nayyi ɓe fowto ɓe waɗa nayyi ɓe fowto ɓe watta chafe witiri yimɓe goo no ƴettude ɗo ɓe yaha ɓe waɗa ka naafiloji maɓɓe ɓe juula darɗe nayyi jokkodirɗe wa juulowo fana ɓe juula nayyi ɓe jokkidira ɓe tawiwo ɓe salmina nde wootere ɓe juuloya kadi nayyi ɓe jokkidira ɓe tawiwo ɓe salmina nde wootere ɓe watta chafe witiri ɗum ɗo ko halal ɗum ɗo ko faljere ko ari kon ko sahihul Bukhari e Muslim ka seydina Abdullah bin Umar radiyallahu anhu filli ɗon fiino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam juuliri naafilo jemma ɓay ɓe maki fi naafilo jemma nelaɗo sa sallam ngon ɓe landama ko honno nelaɗo juuliri ɓe maki ɓe juulayno ɗiɗi ɓe salmina ɓe juulayno ɗiɗi ɓe salmina ɓe juula 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 ɗiɗi ɓe salmina wona nayyi ɓe fowto ɓe immitoyo ɓe juula ɗiɗi ɓe salmina ɓe juula ɗiɗi ɓe salmina ɓe fowto ɓe immoyo ɓe watta chafe witiri ko ɗum ɗo woni ka sahih Bukhari e Muslim ko ni nene Aisha radiyallahu anha fillori hadith nelaɗo goo kadi no tomɓe make salatu leyli mathna mathna julde jemma ko ɗiɗi ɗiɗi ɗum ɗo ari ka sahih Bukhari e Muslim ko ɗum ɗo ari ka konguɗi karamakoɓe ɓen amma jokkidirgol nayyi nde wotere tawi yo salmina nde wotere jokkidira kadi nayyi tawi yo salmina nde wotere ɗum ɗo alaka bindi selluɗi ɗum ɗo alaka bindi selluɗi koyo on tigi waɗir ɗiɗi ɗiɗi ha ka o ronki wo ɗa wawi wadde ɗiɗi pet tawiyoɗa salmina haray a naafi jemma ɗa wawi wadde nayyi waɗa ɗiɗi salmina waɗa ɗiɗi salmina haray a naafi jemma
hiɗa wawi wadde ɗiɗi salmina waɗa ɗiɗi salmina watta ɗiɗi salmina jeego hara naafi jemma waɗa ɗiɗi salmina waɗa ɗiɗi salmina waɗa ɗiɗi salmina waɗa ɗiɗi salmina ha timma jetati haraya naafi jemma ko ɗiɗi ɗiɗi waɗirta ha karonkuɗa wo watta chafe witrima on ferma dambugal ngal ko ni woni ko hana naafirede ko ni rasulu sallallahu alaihi wasallam naafiri ko ni karamokoɓe ɓen tabintiniri ko ni saudi kadi woni e naafirde idan antigi wonaya jokkidir nayi fowde wotere global tawiyoɗa salmina ɗon wiyaya wattoy kadi nayi global tawiyoɗa salmina ɗon kadi adda safe witiri wona noon rasul sallallahu alaihi wasallam juuliri haray kadi juulugol ngol on tigi no wawi yahude ka juulirde hay seydna omar bun al-khattabi radiyallahu anhu o mooɓi yimɓe ɓen e yimɓe hunjiɓe qur'ana ɓen ɓe juula ɓawo maɓɓe ɓe ma ka ni'matil bida hadih e bida moƴƴi oɗo yimɓe goo kadi yimɓe ayɓe islam ɓen ayɓe sahaba ɓen ayɓe seydina omar bun al-khattabi ɓen ɓe wi wo seydina omar waɗi ɗon bida ɗum ɗo wona gonga par ce que ko adi moɓidirde yimɓe ɓen ɓe juula ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo seniki ka juulirde julni sahabaɓe ɓen naafiniɓe ton nelaɗo adi moɓude yimɓe ɓen julnaɓe ka juulirde naafilo ha seydina abdoullah ibne umar radiallahu anhu ɓe maki ñande goo nelaɗo naafinimen ha men eɓɓi sikkude wondema min sullotako donc haray innugol wondema ko seydina umar fuɗɗi moɓugol yimɓe ɓen haray moɓugol yimɓe ɓen ka juulirde ko bida ko yonti juulan hoore mum ka suudu wona gonga wona seydina umar bun al-khattabi fuɗɗi moɓude yimɓe ɓen ka juulirde ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam seydina umar kadi ko maki ɗon ko ni'matil bid'a hadihi ko bid'a fi lugha la bid'a fi shar ko ma'na bid'a on ka ɗengal lugha wona ma'na bid'a on ka ɗengal sharia par ce que ne honno wiyete bid'a on ka ɗengal lugha kuran no wiye bid'a auto no wiye bid'a train no wiye bid'a avion no wiye bid'a ɗum ɗon ko ɗengal ka ɗengal arabu si a wiyama ko honɗum wiyete bid'a ko sincugol hunde nde ala non amma noon bida on ka sengo sharia ko waɗugol hunde ka nder diina ko tawata nelaɗo sa sallam accirano yamirano qirraki e mum joni noon ko seydina omar waɗi kon ɗum rasulu sallallahu alaihi wasallam adi wadde ɗum idan ɗon on wona bida ka sengo sharia ko bida ka sengo lugha seydina omar bun al-khattabi faandi ɗon e kadi ko wurnitugol ko rasul sallallahu alaihi wasallam waɗuno tawi ɗum accitanoma ɓa feƴƴi rasul waɗano kay seydina aboubacry waɗa woni e zamanu seydina omar kadi juutuɗo si seydina omar wurniti ɗum ɗon saabu tawde hunjiɓe qur'ana ɓen woɓɓe maɓɓe warama e nder guereji ɗin o wurniti ɗum ɗon idan haray yimɓeɓe yo watta yilano ɓe firirta nususuji ɗin noon yoɓe andu ko ayɓe l'islam ɓe woni e yewtude sifa ɗin piiji ɗon idan haray kadi naafilo ngon wono wiruɗen noon no sella on ti ka yaaka juulirde o naafoya ton saabu ko ton o ɓurata heɓude courage o nana toon kadi jangguinji selluɗi o nana toon hunjiɓe no jangga o ɓurta heɓude courage kadi tuufodirgol e jama o heɓa kadi baraji taɓalle makko yaadu e ardu amma est ce que no sella ka on tigui nafana hoore mum ka nder suudu hino sella ka antun nafa ka suudu ma si ko antu won ɗon hino sella ka mooɓa ɓeygure ma nden naafinaɓe ka suudu hino sella ka sonnaɓe naafa ka suudu ɗon hino sella ka ɓe naafoya ka juulirde haray on tigi na yo haɗu yimɓe ɓen wano sonnaɓe yahugol ka juulirde naafoygol nelaɗo maki la tamna'u ima allahi masajid allah wota on haɗu horɓe allah ɓen juuloygol ka juulirɗe allah idan no sella ka ɓe yaha juuloygol ka juulirde en même temps hino sella ka on tigi naafa ka nder suudu no sella few ka on tigi naafa ka nder suudu si tawi woni on tigi ala permission newagol no yahira o naafiroya ka juulirde hara yo juulu ka nder suudu hino sella kono noon ko ɓuri moƴƴude konko yo yaw ka juulirde saabu o heɓay ka taɓalle makko yaadu baraji o heɓa taɓalle makko artugol baraji o heɓa kadi baraji tuufodirgol e jama on courage makko on kadi ɓiido fi ka juulugol donc haray naafilo ngon kadi si on tigi ronki himo wawi ɓannude jullere o jooɗo ella ala ko woni jottako ko imama on ɓay ko kanko woni julnude jama kono heddiɗo fof hino sella ka o ɓanna jullere o jooɗo o juulida e maɓɓe ɗon ella ala si o ronki probléme fus ala e ɗum ɗo nden ɗon julde ɗum ɗon hino newna haray kadi juulugol ngol kadi naafilo ngol wona obligatoire ma fuɗɗoɗa qur'anare nde lannade nder balɗe sappo wona obligatoire sa heeɓi feere ɗum ɓuuri labede sa heɓali feere naafir embere ko wawɗa kon joni noon fontugol ngol noon e naafinirgol ko hunji kon ko naafinirgol ko hunji kon ɓuuri moƴƴude par ce que ɗum ɗon hiɗa reteni hiɗa andi yer ko hunjiɗa kon ɗum ɗon hino selli
jango beru ɗum ɗon julna wona obligatoire ma fonta ɓura noon janga ko woni ton kon par ce que no wawi fontude ɗo hara hay ko jangata ɗon kon hara sella kono noon ko hunjiɗa kon kan hiɗa felliti ɗum ɗon hiɗa hunji idan nafinir yer ko hunjiɗa kon ɓana obligatoire ma lanna ɓura non wona obligatoire kadi ya jangu ko a wawata kon Allah subhanahu wa ta'ala ko inni faqra'u ma tayassara min alquran jange ko newani on kon immorde qur'an o wi kadi faqra'u ma tayassara minhu jange ko newani on kon immorde e mayre donc yonti jangu ko newani ɗum kon wona yo oblige hoore makko hunde ko o wawata ma o força hoore makko o haɓɓito o janga e towuɗi ɗin tawa himo andi o wawata ɗin towuɗi o nanga e sigugol ɗon o tampa kanko tigi ka darde o tampina wonɓe ɓaawo makko ɓen ɓe yangoɓe soñjo ɗum wona sabu o wona munaffir hara joni haray o raɗike yimɓe ɓen e julde nden aroya jango ɓeyay namodi minen nde ɓayde julde ko juutude ha feƴƴiti o julnowo ɗo ko sigugol o woni ko fiinagol o woni haray minen min wawata juulugol ɓaawo makko woɓɓe go salora sabu ɗum ɗon naafugol kono siko hunjiɗa kon ko gilandema zulsilati heeɓi naasi a julniriɓe ɗin ɗon a hawrini julde nden ɓe tampali jango kadi ɓe heɓay courage kadi artugol kadi juulida e maɗa donc poɗo yimɓe ɓen adda e diina kan wakkilinaɓe fiyoɓe juulu yiɗinaɓe julde nden wata ɗum ɗo a wawata soñjoɗa soñja jama on kadi haray musidɓe julɓe tedduɓe mi ƴettu kun ɗo tan hun raɓɓiɗo kun natugol hiwro on waɗa ɗo résumé ko yowodiri e julde jemma nden naafilo ngon katara bi noon oɗo qiyamul layli wonɗo e arde à partir de janggo siko ɗum Allah subhanahu wa taala hoddiri haray mi salmini on fof moɗon ko nene goto mo Issa Salmo Pitta Ware ya leymiro wonɗo fewndo ɗo Conakry wonnoɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara mbiɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh